Internacional de Hende Homber ta celebrar riba 19 de novembro tur anya ko meta pa dona honor na Homber ko ta trese cambio ng positivo deng sociedad. E necesidad pa dia pa celebrar ser masculino a começar em anya ng 60. E Dia Internacional de Hende Homber ta originalmente inaugurado dia 7 de februari 1992 pa Thomas Oster. Junto com o intento de Oster para criar dia den qual ta celebrar Hende Homber, tava tem vários outros intentos. Sin embargo, tawata 19 de novembro 1999, e dia que o Dr. Jerome Tilugsin a reiniciar o dia na Trinidad and Tobago. Ele escolhe o dia aqui para recordar a fecha de nascimento de sua tata. Para sobreviver o dia aqui, na 1989, Trinidad and Tobago, seu equipo de futebol, a une o país com um esforço para classificar para a Copa Mundial. O evento ahaya assina hopi sosteng den Caribe, wala sige popularizar internacionalmente. O Dia Internacional de Hende Homber te consiste de 6 pilares. Para enfocar riba Hende Homber e mucha Homber su salud físico e mental, mejorar relación entre género, promoción de igualdad de género, concentrar riba discriminación contra Hende Homber, promover personaje masculino positivo e ayuda a crear un mundo mejor. Riba e dia kita conmemorar el logro nang e contribución nang de Hende Homber e mucha Homber deng sociedad iba para que ne problema nang ku Hende Homber ta enfrentar. Hobi viaja pa Hende Homber ta difícil pa mostrar emoción of papia de dificultad nang deng esfuerzo pata fuerte pa otro gente, pata fuerte pa nang familia. Dia Internacional de Hende Homber tiene como objetivo pa trece igualdad de género, pa poner luz riba importancia y representación positiva de Hende Homber deng comunidad, para ampliar a ideia de kico Homber portar e para questionar estereotipo de Homber. Mas comitê de Hende Homber na ronda do mundo aguardo visando momento que Homber de verdade mestre comporta certa maneira. Pese riba Dia Internacional de Hende Homber, láganos aplaudir ser masculino ng valente com capacidade ng pata líder de cambio, capacita ng mes, em vez de ajustar ng mes para a sociedade sua definição de masculinidade. Para sobre um mundo em qual Hende Homber magdita vulnerável, magdita gentil, magdita inclusivo, mesterta mundo melhor para cada de nós. Natura Hende Homber, masha pabien riba bolso dia. Ame ta Angie Derks, para Telenotícia.